Hidup tak boleh nak buang dunia je. We need the dunya for our akhirah. But where do we put the line? This is something that we need to ask ourselves. All our worldly desires dan sebagainya, to what extent do we indulge ourselves? To what extent do we involve ourselves in this situation? This is something that we need to ask ourselves lah, so that kita tak terlalu dunia sampai kita lupa akhirat. Tapi kita tak boleh juga tolak dunia kerana kononnya nak akhirat saja, tak boleh. Sebab tu dalam doa tu kita baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua-dua kita minta. Di dunia nak kebaikan, di akhirat nak kebaikan. Wa qina azabannar. Lepas tu kita minta apa? Kau jauhkanlah kita daripada api neraka. We need these two untuk jauhkan kita daripada api neraka. But where do we put the line? Itu yang kita kena belajar, kita kena applykan. Tetapi to strike a balance is very important. At the same time, there must be limitation in everything. Amin ya rabbal alamin.